मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुन के थोक्सोम मैम तराम नोक्सरी 2016 दा थोखिबा अखोगी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन लौबा कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन असी यामना मोंग मरिन चुमदना नियम चुमदना अदुगा परीक्षा हाइदोक मतदा मोंग तादबा कया लई हाइबकी सिंगनबा लेबती ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स 2016 हाइदना ग्रुप अमा सेमदना मखा ताबा खोंजन कया चंगसिल मतुंगदा हौजिक फावदा मखोगी यौरलिबा थागasi सुप्रीम कोर्ट की तसेंगना हाइबा कैंडिडेट सिंग अदुदा सरुक याखिबा मेन एग्जामिनेशन दा सरुक याखिबा कैंडिडेट सिंगे आंसर स्क्रिप्ट सिंग इवैल्यूएट तौननबगी याथंग अमखक सुप्रीम कोर्ट पिरकपा अदुगा मसी खौ पावदा हौजिक फावदा लैरिबा कंडीशन दा कदाइ फावदा मणिपुर लेंगाकना अदुगा मणिपुर की मियामना लोइना हाइबा MPSC बु थाजबा कैंडिडेट सिंगना कदाइ फावदा करी करंबा स्टेप सिंग ओइरकदगी हाइबदी मतान खननबगदा इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लैंसिन दन लैबिरिबसी ओजा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम ओजा धनबीर नि ओजा धनबीर तराम नौसे लोइना गेस्ट इमेज लैंसिन बिरिबा ओजा W Joykumar RTI Activist ओजा सो तराम नौसे लोइना हारिबा ngasi मनु हुनगी थरमसदा ख्वाइदी हेन मरु ओइबा हाइब तारे ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स MPSC 2016 की को कन्वेनर ओइबिरिबा कोई कैसाम किशन बसो तराम नौसरी लोइना हारिबा किशन दा दुम हान बगसी किशन दी हाना दुम अखोई सथब तारे मरम दी केनो दा हारिबा जस्टिस फंगनब होनब दा लाइबा जर्नी टेन तक जर्नी यामना सांगबो जर्नी बि साम सांगे दबो वारी दी टेन तक थबि बताय कदाइ फावदा करी तौबदगी करी करम लापदगी होजि फावदा सुप्रीम कोर्ट असिगुम्बा यामना खरे हेना अखोई दमकता ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स की दमकता हेना नुंगाइगदोबा वखल नुंगाइगदोबा राय अमा तारे बिसि कदाइ फावदा जर्नी तु टेन तक थबि बताय जर्नी जे हाइजरगदी यामनदी सांगे अदु टेन तक थबि टेन तक थमी बसे इना हाइजबदा सही अनि मुक्ति सुजर हाइतारे खोइना वर्क तौजरई बसे खोइना मतम मांगई अदगी खोइ साइ थंदगी जु येंगबा थंदकी गिजदी लेबाकी ओइना मयांगे तुंगी एग्जाम थारकदब मयांगी सु तुंगी रुयुम बिरेन ओगदा मयांगी जु खल्लगा खोइ हंदकी मतांगजी मदी दगी मीसु यामे खंजरगा चंगसंजरपन हाइतारे खोइ हामबददी होइ ख तम तमना तौरम हाइतारे मईजे तम तमना चाकलाम हाइतारे अदो चही अनि मुक्से याम तमनदी चाकले अदो हंदक्ति यामना सुप्रीम कोर्ट चटपदगी यामना मोंग ताबा अखोइना पामे पोतो पंथुंगदो यौरगनी हाइबसे याम ममीदुम उरे यामना अदुगा हाई कोर्ट की हंदक्की सुप्रीम कोर्ट की SLP दा जजमेंट ऑर्डर ओइना पिरखिबसे हाई कोर्ट ना ताखिबो ऑर्डर दा इंक्वायरी कमिटी दा आंसर स्क्रिप्ट तो लोइनमक वेरिफिकेशन तो हाइना ऑर्डर थोखिबनेबो ऑर्डर सिदा हाई कोर्ट ना कंडीशन खरबुदी याविको कंडीशन खर तौनी अदो सिजु लोइनमक यावबो नते सिदा चे खोलमदबा खरजु याविनेबा सिमक्ति हाई कोर्ट ना जु मेंशन बुदी तौबिरमद्रे अदो जु चौराप खरदि खोइ दुम सैटिस्फाई ओइरेना हल्ल तौजबनेबा अदो मोइना सुप्रीम कोर्ट ना ऑर्डर तौरपमा जंगा सागे अखनबा सेलेक्टेड खरना सिगी हाई कोर्ट की ऑर्डर दु यानिंगदना सुप्रीम कोर्ट चटखिबा केस अदो ngasi मोइ माइथीरे अदो मोइगी आंसर स्क्रिप्ट जु लोइन येंगु एग्जाम दा यावरिबा कैंडिडेट खुदिमक किदो आंसर स्क्रिप्ट तो चुमी लाली हाइबदु लोइनमक वेरिफिकेशन तो हाइबो ऑर्डर अमा थोले लोइना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट डायरेक्शन अमा पिरगा हाई कोर्ट की विजडम बु थाजदुना एग्जाम की आंसर स्क्रिप्ट से विदिन 6 वीक को मान एक्सपीडिशियसली ना हाई एक्सपीडिशियसली मीन्स हाई यामना थुना यामना एफिशिएंट मैनर दा पिछलो 6 वीक्स की मनुंगजिदा अदुगा ngarang nahan si khoina ju high court ta mention lawjagre aduga sije May 28 May coming da sigi unaragani sigi report se 24 da submit toraga 28 May da court famani 28 May da famma matung da sigi matungina yamna thuna high court na judgment ama pirani aduga judgment je adum high court ki ani kuma famba di phangne na khalle aduga khoina pami ba judgment ji di handakti मैम खलम एग्जाम खा क्वास तौबनी कहीं खलबीरमसुको अखोना पाब जजमेंट एग्जाम खा कक्थप खत नाते एग्जाम अखोई कयाबू यामना हेना थोरुद्रे है एग्जाम क्वास तौबे अखोना पामीबदी ऑफिशियल सिंग चेनरीबा अतै अतै कना चेनरीबा सिजे क्रिमिनल प्रोसीडिंग अमा सागतपा अदगी हिस्ट्री अमा ओइहौनबा चंगजनबनी अदुगा हाई कोर्ट की जजमेंट सिमक यौद्रगसु कोइदुम सुप्रीम कोर्ट अदुम चटखिगनी सी फंगद्रिबोक्सी हैबदि थमजै यस तसेना हरका दा मसा मसा की कैंडिडेट अप्लाई तौर कैंडिडेट आई खलक्ट्रे है खक्तगी
thawongda thawonsin da chatpa nataba tungi manipuri history da asikum laba yamna sanglaba MPSC da leriba changi ba tin mayam je phadok na bagi mata ama pukhatkani haibagi khoi group of experience ki maikhi diga tugumba khongtha ma lokhala pusi yamna kare haitar manipur miyam gi ta sengna harakanda yamna phachapa yamna step amani haibagi matang duni ai yam tamjani se duga matang da Joykumar lakse ta sengna haiba step si laagadi hosi pawda tawri basi high court ki high court supreme court makhoi kharana candidate punamaki si yenbigano 44 experience makoi hariba petitioner ni pumari dugi yengbiu hai adubo amuk claim to salience to bodagi hariba kano ji right lakni haiba ofam lebiri samai to basida in eyes of law hai tare kadai bhawda hariba tasingna thengna gadori pu kambu si maruina makoi gi group of experience ka hosi just kano to noriba fight to no ba hai tare khangraba kambu dugo hosi ahan bi ni tari makha ta badudi with khoi official sing adu da madu chenari ba conspiracy to the yori ba punamak su khoi phana bagi khongthang du bo yo salakani habe ofam jale biri matang da Joykumar da thamjani bo ofam si in eyes of law hai tare karai karai bok da kari masi masak sing gi leibe ai kari yo kholap ai dang thamju hojik aiba high court ki supreme court adu supreme court na laiba judgment se ta aikhoina maste yam kana hairubadi magi subsidies oigani adumakpu handak inong nong phangiba order sibauda hana mi ni phu mari adi mogi darkas kari ni phu mari gisi yengmadudagi hojikti loina yengo na hairak basi aikoi yam phajana kona warm welcome tawi masi yamna akoida kaitare masi akoina taram okpa tawdaba da pot amani adu hojik lai posi supreme court na madugi posi lai si mi ni phu mari gi yeng bodu daida lairami ba irregularities asoi myam to discrepancy myam to adu yeng akanda atai gi sulu oina mang yeng ba chumme haina lor ko barepsi masi singthani ngai oi adu huji in the eyes of law da hujik masi gi tawra kanda posi gi chapchaba sigi inquiry punamagi loi tawra kanda adu gi potu la kanda aji khoina कोर्ट मरुई तौदोइसी असागी एस्पिरेंट ग्रुप ना मोइगी पिटिशन दुदा नत्रगना मोइना थाबि पिटिशन दुदा प्रेयर द मोइना यावरमगदी हाइदि मारालेबे मिसिंदु थिदोंनबे पो यावरमगदी हाइदि मदुगिदि तोंगाना मा मागी इन्वेस्टिगेशन मा लाकनी मदा लाकदोइसी कनोनी हाई कोर्टदी मदुगी पोते लाको तमदा अखोई मणिपुर पुलिस थादबा याई अदुगा अखोई होजिगी एंटी करप्शन सेल एंड विजिलेंस थादबा याई अदुगा हाई कोर्टदी मदु सीबीआई दा थादबसु याई अदुना हजिक लाइव पोसी कमाई तौगेदा बिजनेस खंगदे पुलिस खंगदे हाना ओगे मैम सी MPSC की खुथांगदगी ओगिबा सो सांगजु याम यावरि हाई तारे अदुना मसे कोइना CBI गुम्बदा थेगलनबगी हाइदि ऑटोनोमस अमदा थेगलनबगी प्ली लौबा ngमगदी अदुगा हाई कोर्ट ना फेवर तौबिरगदी अदुदी यामना फजना फनी अदुगा अइसा हाइजरिबदुनी हजिक मसिक इंक्वायरी जी लोइबकी मी तौरकांदा मदुदा लाकपा रिजल्ट तो फोल देता मधुगी दु यंगकांदा मसाई मरा लैबा नत्रका साई मतम कुइने हाई तारे MPSC दा लैरिबा क्लिक अमा हाई तारे मागी मरुम थुरबा मोगी अरान होई तोबे मिसिंजे मधु थिदोपगेदी तोंगान इन्वेस्टिगेशन मा लाक्तबा यारोय अदुगा मसी अदुगा तोंगान मधुगी मोगी FIR तौदना सासी सेमना प्रा तौदबा यारोयबा से फॉर एग्जांपल अखोइना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सारमी हाइदना सिंगने हेदना नुपी एसआई मंगागी कनो अखोइना कनो तौबसी हाई कोर्ट केस तौबसी हाई कोर्ट अरोइबदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौइना थादरेबा होजि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौरिनेबा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौरिसे होजिसी मोय डिपार्टमेंट की मनुंग देगी हाई तारे को मोय द कंखनिंगदबगी पोट कासे कोइ दुम उजिक फोन उरेबा तौरिबा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दु पुलिस तुना तारिबा मागी करे तारे मागी सुपरियर ऑफिसर मागा थबक तौमिनरिबा दुगी ऑफिसर मागी सुपरियर ऑफिसर डायरेक्ट इंक्वायरी त होलगदी असिजु याम कनबगी पोलमा अजि याम कन लेरेबा अदुना से हायें मरा लेरे हाइरगसु मखोइसी लॉगी मतुंगिना प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस की मतुंगिना मोगी राइट टू बी हर्ड मोगी डिफेंस कनोगी डिफेंस की खुंग साबदि पीदबा यारोय अदु डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लाकदोइदा अदुगा ऑटोनोमस CBI गुमदे लाकदोइदा नते पुलिस बिजनेस लाकदोइ हाइबदो अदुगी पोतु यें कादा मदुदि अदुना तोंगानबा क्रिमिनल प्रोसीडिंग हाइबदि आइन गुना दंदी पिनबि पोट मा लाखिनी अदुना मदु सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन कमाई तौरकपा हाई कोर्ट की डायरेक्शन कमाई तौरकपा हाइबदुदि अखोय येंगिबा तारि यस तसिंग हरकांदा हुजिकी मखोगी तोंगानबा केसेस चे येंगबा येंगदबा हाइदुना तोंगानबा एंगल लमदा लेरगा हारिबा कंस्पिरेसी तु चेनबसिंग फादोक फाजनी बतांग दुमति तोंगानबा एक्शन नमा तोंगाना सेमनबा फ्रेम तौदबा यारोय
ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CBI ꯄ꯭ꯔꯣꯐ MPSCꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ MPSC ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ MPSC ꯑꯗꯨꯒ CBI ꯄ꯭ꯔꯣꯐ ꯑꯗꯨꯒ to punish those officials candidates hek chenarabasingdo action lawbiu haibani matangida akoina yengba yadi sumai tawbasi mamangda mayam am thengnakre tupu saida inquiry commission gi aran ohi adi mamangda sigi mamangda nainaki ba manung hunagi thoromda su group of experience da puthoraki ba mark sheet sorry answer script si pura kano tawre akoi yamna mawong sa da ba fibam theta ta sera kan da class 1 2 gi angang ni iga do ba adu gumba letter do bo irame mark temper to mark tempering to bose ta sena adu masaida atu yengba yari wafam di candidate sa lising ma sama kunthani 10 days 7 working days hai tare ko prakha haidok khibda masai ko ja ko kishan na jo haibiri haidok phi parikha da parikha chi suging ngam da kangbu su yarum me haibi wafam je laibiri matang jo ja kano dai thamjani jo dhanbi de khangki ringi si ta si da masi si yamna ta sena kan da senja thumja gi yamna chawba makol amu oirabra aduga makhoi sina sigumba sigumba khoi gi commission si da gi senghiba product sing si Manipur gi tasena hagan da bureaucrat matamam di ora kadori kadai bok da Manipur si sigi fiom si socially yeng matam da kadai bok da step si forward sali da backward sali kadai bok da legari masim tang ke kanu ni akhoi gi yamna laibak thiba haiba tare ko akhoi gi commission ai se khudam moina akhoi gi constitution da yaujaraga semba commission ai je powerful oga jani ade parliament semba commission da semdok ya absule se phana akhoi gi planning commission ga je ta mami ngong to ga semdoi dana ade UPSC ga ji di Article 315 की clause 4 द commission जी की सेम की शक्ति आम पीर व constitution या वो पोट अमने व मुझे अदे की दी government ना मुझे ना commission में तो सेम भी है को अदु को मस्जिद मचा मसुक आते हैं बस सीधी का नाम तो न कुछ थिंजन भी आदा बा मरम दी कहीं नोदा लाइपाक सी की policy सेम का दो इसे MCS officer मणिपुर की वही ना को अदे की दी इंडिया की level धारे का IS officer ना सेम दो इन्हें मुझे ना secretary वर्क पा मुझे ना director वर्क पा मतलब दा my concern department the moina policy sembasi formulation to the moina loi pi doine leipa amagi afaba policy semaga madu implement to boda praja miyam da kanaba phangbai ji moigi moi makok to leireba mantri gi di forget about them kaino the moigi di thabak yam chili ko thodok wa thok social kai ke miyam nangnabani moi di thabak yam chili aduga kem kan da mantri jing si marak to matik sa jawi cha da jawi miyam nam sibagi matung ina khalak ko yawi ko adubu miyam gi representative na bevar wang tawri na adu moina policy semba di moi gi di taseng badi hojiki bureaucrat officer jing sem doine ba sigum baji khan na ba leiriba edi sigum baji puthok na ba leiriba manipur gi state ki khoi service commission je masina 1994 da gi na hoji phausi leptana masi afam to yawi dra hek khanbu khalaba adum Joykumar khoi soidana maki RTI tharani case tawrani je loi khangabane 2007 do ro 2010 do ro 2012 do ro tawhidom yaudra hai tare masumai to busida mai laiba poti lurei se akoina sum ujabada yam sangna khoina ujabada ngallingai da di chumna khanbra khallaga manung official jing lai jing jina khalle na tumina khangtoga mi jing je satlaga moina hapana taba moina mark semaju taba करेंगे अताऊ बच्चा भाई तारे ने नंग खल लगे आसी पैसा कर पिरो गाइन तौरगा याम न चांग वांग न जुना तब लौना बगी पोटिंग लिंग दे ताए चुम्ब्र चुम्द्रबदी खंगदे को अदुगा थेंगक पगी सरुक सिददी हौजगी ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस मोइगी एक्सपीरियंस की मोइना पीरिबा थागलैबा मोइगी वेबसाइट सिदा यावरिबा हौजगी मार्क टेम्पर तब फजन उरेबा आइदी 2 दगी 5 1 बगुंबा 9 मतुमदा लेमदु मथक तो 1 हाफचन बगुंबा को मरी थोंगा तब यावरीबा अदु मयाम जिंग दु सुम येंगा कांदा लाइबा ट्रेन से हानगी मोंग दुना मोंग अमा अदु बक्तु सम एक्सटेंड फैन हाय तारे यर चुमना दिखलिबा मोना असी बिसा चाबोनी ना हौजिंगना मु डायरेक्ट मार्क टेम्परिंग तोरी मयाम जिगी मागी ऑब्जेक्ट मागी कनुम लेइन मोई इंटेंशन अमा अदु यें कांदा अखोइना सिदा उगदब जिके के क्वेश्चन सेटन ना कैदोंगै द क्वेश्चन लिबोरा अरे टेबुलेटर ना कैदोंगै द मा हापचलो अदे कैदोंगै द मा पीरिबो ओजाजे सिने कैदोंगै द तौर तौरियु मयाम जि लोइरबा पोतुदा मोइना तौसन पोट अमने टेबुलेशन तो मतमदा टेबुलेटर दुना कयामुक सेक्शन गेदा ओवर कनो तौबसे ओवरराइट तौबसे कया तौनदे अदो मयाम ग तौरपदा अमगा सोयबजि सोयजि याम नान तौवेबा अदुगा ककपुस याम नान कई अदुगा मेन ता थमी अखोइगे
5 tagi 9 oibagi dumaina tormaga yadar mu kakpa du manataba lerami du sat lak ka men tan taw ya khoi ju tabulation yaw yam yaw ki bako da amoi thamjani gi di hairiba akhoi commission ji manungda official manungda ko ade amorom da mantri jingi khuting jam ji ju akhoi gi experience da ko ngalingi matam da di mantri jina khuting jang gi da yam leba ai mantri da salaga akhoi ai gi satra mak research scholar ma haija khoja to bu mantri ni ya gi deba ai yengu no du to no du khoi sina khuting jang ngam de gai ba po ta jagi ba adana masi yam maru ina ko hairiba sengna yam thawai yaungna iram dam sigi leita laira satra oigera nungaiba satra oigera asam ga loina moina ga pari laik sidi makhong hambu lai pura par sasari ne aduguma mayam du afaba ji chumna khan gi ha de anga afaba kyam tholkani ade power ba khang ba mayam dun ha yeng achau sang oira kan da moina policy samju kyam kanani adu loina mak tu kaimo ba khandana hairiba maru oigraba office se masina khwaidagi hena phataba thau mayama तौरगा स्माइस लेबजिदि मणिपुर प्रजागी क्वाइदि लाइबक थिबने हाब तारे अदुबो हंदक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स तो याम नुसिबम यावरेबा मोगी जी कोर्ट 44 दु खतंग तौर जायदना सुप्रीम कोर्ट नसु 44 खतने हाई कोर्ट रिपोर्ट पिरो हाइजे अदु मोइना पुलब की ओइना तौबियु हाइसि मतुंगदा अमुहना तौदनबा मसी याम फजना सेंगना क्लीन ओइना लेहरगा अफबा ngang खलगा तुंगी ओइना लेपाक्सगी पॉलिसी सेमबदा पॉलिसी इंप्लीमेंट तौबदा सरुक चाउना यागदबा ऑफिसर सिंग दो मोंग ताना चुमना खल्लु हाइबनेबा अदु याम फैन खल्ली अजुन अमोरो नंग हंगबिरिबा वहांग सिदा को अदोम हंगबिरिबा वहांग सिदा हौजिक चाउना खोइदा उरिसे मसिगी मनुंग जे क्लिक तो मदुदा करिगुम खर लेरबरा अदुन हौजिक सिदा यामरोइना ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस ना हाइसि मोगी लोइनबा अखोइगी री इवैल्यूएशन तौबा अदगी मरोइना री वेरिफिकेशन तौबदा नतना अनागुम चिनरे मीजिंग दुजु मागी एज ए क्रिमिनल को नोइना यंगसन गाइसे तब फैन खले मरमदी याम नान थमगा मदुदगी नान अदुम चखिबको इसिंग जी सुम नैरमबदगी अमुतंग लुखरदी परेंग जान लुखिबा दमाइना अमुतंग फरगा नान चखिबदु मथौ तायन खले यस मणिपुर की तबता मणिपुर मिया मणिपुर की फ्यूचर की दमकता असिगुम्बा लाइसेंस गुम लबा कमीशन सिदा यामना मोरा kai तौरि मैम सेंगतोगा तुम कोइना नाना थनबु मथौदु तारे हाइबनि मतंग दा कोइ किसन द लाक्सगे पॉइंट सि खरा होजिक बोंदा जस्ट केसी थेंगनारबनिना हौदलि बॉक्सी यम थेंगनारबनि अदु तौबदबु मयामना खंगदबा इसानादि थेंगनारबनिना खंगबा करी करी वखंड चिंबा कोर्ट अखोगी पुरा कोर्ट नजो हाइरकपसु नतबा अदुगा कोर्टसु हेक लाखलुबति यादबा तोगान बा स्कैंडल खरदि छोइना थेंगना पिरंगने खले दो सि मतांद करी हाइबिनिंग खरगा थेंगनाबसिंग तु कैके ले खित हाइबि मतांग जे पब्लिक प्लेटफॉर्म न यामदि पंजनिंग रे दो मयामना खंगिंगसु को खोई फेसबुक पेज ता दुम यंगबियो फेसबुक पेज ता येंगगदि बसिदा हाइबिदा अकाइबा फेसबुक पेज ता फॉर ए बेटर एंड ट्रांसपेरेंट MPSC दा दुम यंगबियो को फेक अकाउंट एम सारागा कई कमेंट यामना दुम पिरकपा दुम थेंगनाइ तारे अदगी अखोगी टेलीफोन दागा दुम को नंबर जे जो को चादब खरा दुम यावगे हाइतारे दुम खोई दुम फेस तौरे तारे दुगा अजुयाब का हेन फोकस तौजरो दुगा आई फोकस तौनिंगी जे हंदकी ऑर्डर थोलकपजिदाने कइनो तौबदा MPSC दा ऑर्डर थोलकानदा सुप्रीम कोर्ट ना नोगी जे रिपोर्ट से यारबा यानिंग्रिबा हाइबगी वेरिफिकेशन अमा SPSC दा पिरोना पिखलखीबा पिखलकपजिदा ताम सरना जो सा हाइबे टेबुलेशन की मतंग दो टेबुलेशन की मतंग टोटलिंग तौबजे MPSC ना मोगी रेस्पॉन्स दा कई हाइरकेदा कैलकुलेटर सिजनहौदबदगी सोइबनी यस मिहोइबनी ना कैलकुलेटर सिजनहौद्रा हाइबगुम्बा अदो कैलकुलेटर थोक्तरिङाइ मतमदि कमाइन तौजानो सिमा कैलकुलेटर सोइदिङाइ अदुसिमा यावे अदुमा लाइरादगी अदुगा ह्यूमन एरर नि काइन हाइबगुम्बा यावे अदुगा अमुक मैनिपुलेशन की मतंग है मार्क सेमदोक सिन तौजे खोइ नुम थेंगनरे दुम चेदजु मोइना जु हाइरेको मार्क सेमदो इक्वली सिनदा अदु मोइना का है सेमदोसु कैसु काइदि कैगिनो द मादि मार्क पिसलजु खल्लरोइदा कैंडिडेट नि सुमाइना हाइबगुम्बा सिदि मोइना दुम खंगब जानि मीजे खंद्रे जहाना अदुम्बा ममी दुम उबदम तौरे मोइ खुहाइ ला हाइदो अदुगा मोइना इंक्वायरी की MPSC गिना अदुदा यामना फजदबा मगजु हाइतारे पर्टिकुलर कैंडिडेट सुम सेट तौबगी टाइप ममी उजब हाइतारे सि कैंडिडेट खरजिदि कोर्ट दुम एग्जाम तौ खुदिंगी केस तौ लेरबनी काइन हाइबगुम्बा की इंगित पिरकपा मोइना हाइबदी MPSC जे थादनब किहनबगी टाइम हाइतारे अदु MPSC ना खंगदबा हाइगदरा म्याम नजु खंगलाय
MPSC na lauba thabok sin natraju tawba ya mayam lay haji khoi dagi du paikha ji MPSC da dum faithful oirtab dagi dum masage on business ka setup to mi phanam lay gra tare dum per day daga 1 lakh dum tan mi lay phanam lay tase ni MPSC da pi lori ba parikha du adu da tawba thabak na tabida mayam to yam lay khoi to mi ji di niyom chumna tawrage lebak sida heng chawkat hange haita di administration gi yamna da chawwa thodang amne ba koina policy program phanna paikhalaga ju administration tawdo mi duna mong ta na tawtraga di adum hinder to le ne ba aduga maruaina haziki go Manipur da project ma sam yam like paikhalai ta re go industry ma sam yam du link khalai ta moi yamna face to the administration hurdles main haita re so si je yamna efficient oina to honingi ade to problem ma'am do solve to na binam do khoina yamna effective oiba efficient oiba candidate to khaning ba adigi afaba leba ki pillar sam oi gadab do afaba mui khaning bagi khoina changjin jab ne haitare ado khoidi han laroi handaki matang ji di fana keno to ro dum thengna rage na khalle si hayak che yes yamna maram sa ba haitare ga sagi aina hajari du su adugumba akhoi wakal da polo pada ta ba khoina na khoina MPSC da natraga code salu matam da tongan bengal khara da khoi power of feelings mayam do ina hahin jani bu yam haibi re chingdam thaga sari loina na oja Joykumar lak chage ta seng bodi haiba journey sita handaki sina ta mamang da case scandal mayam le 2011 da 10-11 da su khal de na to ba ken des ma pan da Supreme Court yor kan da khalam ba di hoji government so officer oi da leiba mayam nei mamang da car gi so pisan na bagi scandal mayam su akoi taja gre akoi na khara nauringi matam dai tare yamna khara tare MPSC na horok badigi hoji phok da leiba kan usida tongan tong scandal sing da jan thingna bi ru pa kai leiba mas ta khabi MPSC da leiba mana paikha lobda sagi leba nga kadab sing paikha khan bagi paikha lobda to raisi 1990s ki matung de gini laiba scam am se aduna 1994 di ayam matamda RTI thokti ko ingbiu matamdu candidate na toro mone toro ngodoise aduna sagi koto gano wakat pai besiti pramalame evidence sam sangi to thongno wana madu gi du jingna badu lawra thiraga 1994 da high court case ma tawe matamda inquiry commission act 1952 gi makhada retired justice samana inquiry to buneba adu sarka matamdu gi sarka adum ngami ji high be inquiry do dabat choidatpa high be inquiry commission 1952 gi makhada di madun tok ba inquiry one commission inquiry ga se sarka reject to gi su yae ek provision yaw buneba adu reject still reject to wi tc das ki keno gi justice tc das gi inquiry che adigi madu lakanda high court mathang thong lokhat lakanda arui ba se akoi matamdu gi SP imphal haye adai da invested to male basing phao male basing di kana to waina dandi pina bagi poto bane adu khara tor maga du makha ta gidre aduga matam do khoi satra ori akoi MSU gi satra gi kana na activist no khoi kana wak to mdam khoi kya kana attention di loru deba adagi madu khara lerga adagi MPSC gi paikha haidok diba paikha gi ansas ki bisu hote da bora yong thong re kana pau si taeba ama 1994 gi je khona yamna masidi yamna hoji ki laiba case gi ek mamang da yamna criteria kana yamna remarkable ba case haita 1994 gi sagi lagi draba issues na to basini matam noida Manipur da ihana na pham thadok pase magi madu MPSC gi chairman oi ngai da khogi lagi draba pabung ireng bam bijoi ma chairman pham thadoi magi member na magi sam to modo I am the responsibility na ngasi gi officer me amarta aduga mati gi adigi lengak pasi marta kana yauri aduna akoina pabung oi gumba yamna ashoibudigi magi responsible orga phamtha design tawkhre hana lo se ki dro mani pamuse aduna digi lak pasina madagi di mar aina haje sini RTI thok tamne evidence praman proof si laitamne mathang mathang case to bungam dona pen da bagi ni bung khabada ga hana de dum lakhre aduga sagi 2005 ta RTI thole 2007 MPSC pe kha tawi tin manga thuk lami adaita madu aina haje baduni mo khoi si tawgi tawning ba aduga moi gi mi du yam je tabne moi ji kibagum ju tawba matam dugi lairiba pressure si angakwa makhal gi loan order situation je akhoi to biu habi problem lai asagi right di right perspective gi case tadi moi masa sa to jagadam ne ba ada kana gumba mari leba kamu khara dum case torga thabu phangi ba myam bayai nadi kana gi dong sabing gi je sabe je tin da su yawi tin da su ma di subing go yorga hoju ji ma handa case sang kare adagi tuek bisu lai adagi handa system tholai sini MPC lo buje asina sagi combine adi MPS lo bini dana adu na taba department gi officer sing promotion lo bagi case to madu gi scam madu gi yaning taba gi
अदे कोन तौनोसु तौसंबगी पोती एक दमादम दे लेरे हाइतारे अदुना MPSC जे अखोगी कोकुनोप स्काम अनु हाइबसु यारेबा अद आइने हाइजबदो MPSC की असंबिदी A मैना मार्क P ने पीरबदो S न सेमतोबा अदे सी न कमीशन न अखोई फागी तबो याउनरेबसे हुजे सा उजा धनबी हंगिबो क्वेश्चन देदा हुजिसु अखोइना सी रिएक्ट तबो मतमदा कनो थबक तबो मतमदा मियांग लो थबक तबो मतमदा अखोइ थेनेबा MCS MPS मैम मक्ता मतिक सादबा इथोकपा इंग्राजी गाजे ऑफिसर न तोदबा अदे ngang thokpa taba ga ya matik chadaba mi ge thenere adun hojiki sumaina sum MPSC de khan gibo mayam ji sumaina sum scam mere ga masi puthogdra gadi kai tare matung da di laiba miron sina adi thak wanga pe Manipur Public Service Commission की MPSC की खलप ऑफिसर जिंजे व्यवहार तौरक्तबगी यामनो होंगने लोकपा याबगी पोल मसु लेरिबा अदुगा ngasai की अखोइना हाइजेरिसिनी अदु 1990s की मतुंग दगी हुजि फाउद लेफ्ट मसिकी स्काम जिन थोले जे ओजा धरबिन हाइबिग्रिबा मतम दि खल चुमना खलगजु असियो पछा चाबे पोतुना वाफम अमा ओइगरे अदुना मसिकी एग्जामिनर गासे हाना ओइरंबा अहन क्वेश्चन सेटर एग्जामिनर अखोइ खंगे कोना अखोइना साता उलरकाना वारि तौ यावै अदु मोय छ्वाइ हाइदोक्तेबा अखोइना खंगकाना क्वेश्चन तौरकांदा मोय छ्वाइ हाइदेबा मोय लोखेर कादा हाइबा अदु फजना तौगी अहन ओजा सिंजो हुजिक थोलाइबा पोसी कोइ नहाना तौरपगी पोसी ने अदुना अखोइना हुजिक एंजे मतमदा ngasai gi पोसी मसी मागी कुकुन अमा दे क्लिक अमदी मसीदा लेरबरा हाइबसी मसी पोसी ले अदुना ने हंजन थोइजे अदु मसी सागी मसी तिनजि म फादोक्त्रगदी अखोइगी मणिपुर की आशा अदि हुजि चेना कांदा अखोइ इसाजिंग हुजि लारिक तमनिंद्रे कै लारिक पानिंद्रे बाबा अखोइ लारिक तमु लाइफ राक करुदोइनो बाबा न लांनि फुयाखै लेब्रा का सी वाफम गसी लाइबा लोइना डिस्करेज तौबा अदु पोनेबा हुजि लाइसे अदुना आइना हनदि हाजनिंगे 2016 दा खलमीबा सरकार जु याम इकाइनिंगाइनी 2017 दा मोइबु जॉइन तौलेबा सरकार जु इकाइनिंगाइ अदुगा मदुगी मरदा हाने लेनबा कमीशन की चेयरमैन मेंबर इकाइनिंगाइनी अदुगा हंदकी मोइ जॉइन तौहर मतुंग दा लेरिबा चेयरमैन मेंबर इकाइनिंगाइनी मसे आइन हाइजे अखोइन हाइजे अखोइ वफम नतेबसे लेबाक मियांगी मनुंगदा मियांगदा इंडिया की मिमांगदा इसेरती ममांगदा कंपटीशन दा पृथ्वी ओने लापगान सुमाइ तौ हाइबसी अखोइ याम इकाइनिंगाइ ने ओजा से लाइबक थिबिने दो आई लाइबक थिबिने हाइजेनिंग देदि याम साथीन इकाइनिंगाइ पोलमनी मसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यौदिङैदा खगनि फुनबुङ लाङकपोदा सरकार ऑटोमेटिकली तहौगदबनेबा हुजि सुप्रीम कोर्ट लेबम तमसिदा अखोइ मसी चपचाना तौजरगे सी प्रमापेसी लेरे हाइगदि सुप्रीम कोर्ट मोइ अदुम प्ली लोबो याइबा दुगी मोइ हाइबे सुप्रीम कोर्ट यापा याक्तबे याइ और हाई कोर्ट यापा याक्तबे याइ मोइना थबक तौगे अखोइ सुमथोकजरगे अखोइ दिनदु फादोकजरगे हाइबदि अइना खंगजब केसिंगदि हाई कोर्ट लेगेबा केस से अखोइ सरकारना अखोइ सुमसुमम तौजगे येंबियु मतम खरा पिबियु हाइबदा अदुम पिनैयबा अदि मादि मा सरकार मथक तौबा केसना माइ रेस्पोंडेंट हाइबा पोतु तौरगे हाइरगदि पॉजिटिव हाइतारेनेको अदुम तौवी अदुना आइदी मतम गी लाइरिबा आइना सागी 90 जी मदुं थोगी बेस्काम जेदा सरकार जी तुमिने लगिबनी अदुगा मोइना अदुम ngamdra namdana अदु ngasiदी MCS ऑफिसर की मरकता अदगी MPS ऑफिसर मरकता प्रमोशन कादी मा मरकता आया मतिक सादबसे अखोइ दुम उबो फंगे अदु सागी प्रजागी सेंटिमेंट खंगदबा नत्रगना मागी थबकता करो तौदबे पोसे रेस्पोंसिबिलिटी लौदबा अदि याम अरुरिसे मामानबसिंगना हाइबस यावरेबा ए मदुगी दखोइ लाइक तमिनरे मा खनबम थोक्तबनी कमाइ खलिनो अखोइ जुंगा इगाइना हाइब यावरेबा अखोइना खन्ते गाइ हाइब पोसु लै यावरेबा ओइ अदु एग्जामिनेशन सि लक्की वानी नोंगुदी वानी फना हाइरसु पास तौबे तौदबे याइ हाइद्रसु पास तौगिबदि याइ बट मागी सागी लाइब कैरियर दु खंगबा मिसिनदि ai mase moi masa tasena lana tawga tawgiba kangbu se sisu dum ikai ningai ne nai thamjage adu Manipur dadi ikai ba khangdaga loire akoi adum maina akoi phari haidan roi chana ba ngaktani na swai dai tenjage tasena har kanda Manipur Public Service Commission loghiba parikha sing da samaina pass tawgiba candidates sing adu ka Manipur ki tongan department sing da officer oina natraga tongan ba department thabak toriba MPSC ki kutak da thabak changiba kangbu si mayam na lupa lakh yankhai lakh kun tha oina urak mayamda makhoi na phangado respect regard to phangba maktabagi matang ama tasengna lakpa yai habagi singna baduni mayamda pungtu purisi matang yam teta ko break bolo joge break batung de khoi yam thon jake impact news bu meng ta dum lebiu mayam bukana tram no seri dainezari basi khoi supreme court intervention in MCS exam ro 2016
ꯁꯩꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯔꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯇꯔꯥ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MPSCꯅ ꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ MCS ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ तसेंना हारकांदा अखोई एवरेज जॉब इज सोल्ड इन द मार्केट हाबी वाफम जी लाखदौरी सागी ओजा जयकुमार हाबी बाई इसा लाइक तमरोय तसेंना लुपबा नंग लुपा लाख निफु याखै लेरब्रा हाबी क्वेश्चन दो हंगना बसी ओजा जयकुमार खक्तद नते अतुपदसु हंगनरगुनि हाबी वाफम लेबे करी हाबी निंगे मसी बतांग तसेंना हारगदिको थबकसी अखोईगी लारिक मतम जिना जुको आइबदि मागी अंगांग ओरिङेदगी अंगांग सिंगसिदा माई माई अपाम्बा तोंगान तोंगानबा फिल्ड माई ओरिएंटेड ओइबा पोतु खाइदोगा येंगदना लाकपा लाइकसे पुलाबिदा तंबसे अखोई अदु योद्रिबो तमदे आदे BA बो MA बो काइन मतम लेतदना सु मतम करी तोंगाय तना तौबने दो अंगांग सिनि तौजै जजिकसे तोंगाय तना तौबने दुनेबा लाइक मतम जिना जु सोइबको अदुना बेसिकली सर्विस सेक्टर से लोइना मक योमजलक मतम जिदा होय मागी एनी ट्रेड मागी कन कमिशनर लो मतम जिदा अमोरो मसिमदि चुम्मी मसिमदि नुंगाय हाबसिमा कोइना कुइरेबा तादबसे सिदसु होजिकी अखोई केसिदसु आई खंजबदा कोन हारिजे एग्जाम दि डिक्लेयर तो अपॉइंटमेंट तो गुना बनेबा नत्रा हानेगिदो अदा कदोबी केनो अपॉइंटमेंट पी नो मीगी वर्डिक्ट तो लेरबा मतुंग दको कोन हा कोन पी हाय कोन हायदन को हांदे हायदि नत्रा अदा सिगी लाइव लोकथोय हाबनि माने अथिंग पिउ दाइ देबा अथिंग लोकथोय अदा सिदा मनुंग इंटरेस्ट हिडन एजेंडा हिडन यामना अखोई करा हाइतारे तौगे न खनबा पोटम यावरिबा अदुजु चुमन नतबा लान चलिबसि पोटसिदा चुमथोक चुमजिन तौरगा तौगे नतबा अखोई तौरदि तौरगे न खनबगी पोटम यावबसिना सु याम मांगल हाइतारे अदा मोरो होजिकसिदा अखोइदा यामना नुंगाइत्रिजि अफवा ngang म्यामदि यामना निंगबा काइना लेइरेबा इन शॉर्ट का लेइरे अदुगा लेबगिदि थबक तौनिंगाइदि याम लेग्रे कॉलेज ओजागी वगैरह तोगान बा डिपार्टमेंट की म्याम MCS MPS तबजु म्याम जु लौरिदना अदुजु आशा दुम लेतबा चप मानबदु अदुना मरम ओइदना सिगी अखोई तसेंगना हाइदि परीक्षा द नोट का तबदगा थिंगिसे नोट का तबदा फादना खोतना ओजागा तो फुनाद्रगा याम तौरिदना को असेंबा मागी मरु ओइबा ग्रुप दुदि हौरकफम दुदि तसेंबदि थबक लौबा मतमदा चुमना लौदबगिने Yes. From the very beginning, अखोइना अपॉइंटमेंट पीबा रिक्रूटमेंट तब मतमदा मी दु कंपिटेंट येगा माई की मसादु मटिक चाय प्रॉपर मैन इन प्रॉपर प्लेस है नको चानाबा मी थमनबगी दमक मसाद यारबा मगुन दु येगा करीम त येंगदना चुमना लौर मगदि अंगांग म्यामसी फजना होनरगा मटिक चारगदि हिरम कुदिमुक्ता काने इन लाइक पारमसु याब त होजिक अंगांग सिंगसिदि मोइन तौरिसिदि काय तौरगा सर्टिफिकेट तुम पाइरकपा अदुगा लौ इंगोन कई केनो तौरगा अदुम तौरगा तो हेता फंगी हाबगी पोत लाखरगदि लाइक पाबजि वाइदनको सिलगा तौबजिना दि नुगाइदनको आई थबक संगजु एकता इंटरव्यू याउदोइनि गायना थामनि वालिंगदि लाइकसि पांपा पान तौजु वाइदना अदा अमदुगा ममा पान थिबिरो मार्कशीट तो केनोदुगा अखोइगी सर्टिफिकेट तो मा थोम तौजरे अदा अनि दु पुलगा हेता फंगी हारगदि करम्बा मतमदा फ्यूचर दा अखोई अंगांग से अफब थोलकदोरिनो आना क्वेश्चन अमा लेबको अदुना चमाने सिगी मतंगदि के मसिमगना अखोइगी लाकदोरिबा फ्यूचर जनरेशन दा याम साथीना फतबा अखोइगी इमेज अमनी अदुगा एज ए सोशलाइजिंग प्रोसेस अमने लाकांदा जो पांबी अफबना सुम होगिबा फतबना सुम खरगा हरम बदे कोनुंगदि ngsang मुलगा सुथों चोंथोरक्तबदो अदुमाइना अफबंगा सोला लाक्तबजु याय याम सेक्शन गाइनि मसी आई मसाइ मतंग से सुक्तों तो हम थोकते खाले यस तसेंना हारकांदा क्वालिटी रोम सता क्वांटिटी रोम सुम सखेबा सर्टिफिकेट तो पाइरगदि हयेंग आई स्वाइदा क्लास 7 8 9 10 दा आइना थोकपा पास तौरगदि हयेंग असोंगी BA दुबु योरगदि MA दुबु योरबदि आइन थोकपा मु बाय हो एंड क्रुक आई ऑफिसर ओइनी हाबी वाकलोन दा लाखिबनिना एजुकेशन सिस्टम त खरा यामना अमोटपा मयाम से साइ अवांगबा मतोल उरुबदगी सिगुम मयाम से लाखपनि हाबी वफम थंबिरि से दुगा मसी मणिपुर फ्यूचर की तमत यामना किनिंगाय ओय वफम सिजु थंबिरि मतंग हिदा खोगी किशन दा लाक्सगे पॉइंट सी आइदे थेना जबदा किशन की एज ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स दा यामना तुंगानबा अखोइना मयामना उदबा मयामना उबा हाइगद्रा
तसेंना नखोइदा तोंगान थमोइ म सीले हाबि को फम दई थेंगनजे नखोइ it is if it's not now it's never have a pot agenda amada adugi khongjang am changhali masi kari wakal dagi means karamaina karai bok target toraga manipuri future gi da bakta di hairi adupu masi da laiba mayam akoi group of aspirants yar mayam se wakal taminara kada pulap changhal laga di he na mapung phag ne ba phom du ai banjage adu masi da karai phok da nakoi gi team sina team work da karai phok da kana tori kayam support fangi se matang thang thami team je khoina changjin jar pa je ko तसेंगना मी गजे एक्सीडेंटली नि हाइतारे MPSC ना पुलन गिम हाइतारे एग्जाम दुना मी जाम त खंगना नतेबो अदा एक्सीडेंटली दम 2 days दम सेमग्रे को सिदा जो मी माइंडसेट से मान दब दम यम याव हाइतारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंडसेट हाइदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दम याव हाइतारे अदुबु मयाम जे कोइ पुन्य यामिनरगा एग्जाम जे सुमाइनम तंगदी तोहनजी मी जु यामे हंदंग मतंग जे मी जे याम हाइतारे अदिगी ममांग द विक्टिम मोइ gi हाइगद्रा MPSC je interview mari mangara ka chang mi ju phanam yorom hai tare moi go myam yorom ba aduga case ta ju mamang 2007 da kai da ju adum experience khar lai ra ba ko adu moi ju yorom moi na guide khar ju to bi re khoi da ju mateng yam na pang bi re aduga khoi ham da yam na struggle jang wan to we 1000 khai da na ko aduga coaching institute ta ju dum khai adum खाइब ngam mi dum yaw haitare lupa tara dang khai pos dum yaw haitare yang wai haitare financially ham ba hogolak pai je aduga khoi je dum ngam na wasile dagi akhoi gi je team je ko khoina khaidok na rebo mai gi expertise area training je khoi oin tau le ra haitare MPSC na som da training tha ba do akhoi di som da training je real tau da re haitare ado hausi ga shin na na ko hausi dagi paisa ga khom na dumai tore fund drive se hausi da yusile Supreme Court yon sada hona badadi asoba huge amount ne Supreme Court se adum per hearing da 2-3 lakhs ti change do mayam di dum 5-6 ka changnei ne ba khoi di dum khoi support phang badai na tare khoi gi work se mi na ju ubi ba hai tare adagi moina mateng pang pi ra prasan busan na ju khoi gi lawyer bi ri je sina ju dum khoi gi kaino je ke se par ga ko adum mana adum yam na khoi de helpful oi haitare mating pa mi du gi magi fees yam ka hena di higher te khoi da ate chalu matam da yam chong haire adum aina ju towe aduga hojik ti fund gi issue je khoi da di problem je sungai letre hojik ki oina di yam na live firm na kai no da khoi ngang na han da ju parents forum ma semgre group of experience ki group of experience parents forum ni na case loi dribo dum moi tawrage haga aduga loina fund drive se khoina khomba je amna khome dum online da bu kaino tawe la crowding bu tawai tare dum US tagi thak pa yawi ko Europe tagi khoi NRI ma am ko adugi Assam dai mi dum tharak pa yawi ko adugi khoina tinaba mapan lebi manam jing dum tharak pa yawi aduga mayam tawai dagi Manipur ge dum maming le ra mi jing ju dum support tawre hai tare khoi gi group sida moina dumaina funding khari fange aduna ju dum sufficient oida matang su dum yaw pa yaw hai tare matam da adu handa khoina parents forum sem gi badai di ya khoi yam nungai ba yam easy going di ore adu khoi Supreme Court sat laga adu bu ngamgani hai ba ji ki ba kem ta leitre hai tare khoi da kai adum ma di lei hai tare yes tasina ka na khoi na changsali ba na khoi pandam duna mayam gi tasina public support phangi hai ba hom ne tam ji oja jo ko bar lak se ge hojiki hai bi ba hom de ni hojiki makhoi gi target sikrai phokta khongthang chikrai bokta mayam gi khali ba ge hai ba phom da mayam gi public gi support ji phagi adu bu tasina mamang da sumaina case to individual to matam ya wa gi ba su tum wa ba da gi oja ko ma pambi gi ba ne wa ba da gi to ki ba RTI lakhi da ba da gi adigi trade mayam am le ba da gi ki da to ki ba hojiki group of aspirants yam thauna phana ichang thauna tasina Manipur gi da makta adu ga tungi future gi da changchali kari hai bi ni oja ko masi asagi wahang du ki pakum pijadring ai da ina hamba lak sa duise Manipur da anti corruption gi against corruption gi movement to ba ki thabak to ba si Manipur to si akoi mi khar to wi handa gi sna MPSC gi moi gi SPN ko umlai ga moi to thoi to re asi moi to hum thok da bani anti corruption gi to mi myam lai ta ga de akoina RTI hai ji dum anti corruption gi pone si dum transparency pone ji khang le re akoina atop state ki myam akoina next time meeting to ma to ka da atop to ma blam de ai sing ji university gi ocha thabak ri ta to ra ba adigi ma masang na ba mi du ne ba akoi side di side da dum kharang din thada ba corruption muthak da ne na khut yaw da ba
ahalaman kangai myam lei ri ba mina to bu yeng ngang ngang ba kadu bai dam to si university oja sin kari anti corruption ki RTI to mi thok pangam ri no adi yamna luri che khoi da pono lawyers paisa laudena samaj dam ko to ukil se manipur da lei ta ba aduna case to bu post ta khoi awabam oi ba aduna hoji su ai na jani RTI to mi da ngang dana ade corruption thing je na ngang dana release ta to to sak budi khule ta thabi u se yamna luba jana te corruption tawri hena singnaba area adom na khadang thada biri do adu gi area da praman do RTI da gi lobby ro case da to biyu da ya ne ba adune bu si experience gumna tawrai se aduna aina jo haje sini huji kanugi UP gi sorry India government gi the kanugi Minister of Defense ba ko gi kanusi kare Sitaraman nate kanu hanagi army retire ma yabusi se ai maming tu kanu se moisu dum adai tor me se hoji defense ki major ma yabudo BKC adai tor me ko Delhi da moi dum thene ko national meeting da adu ji lokesh bhadra kanu komodro leiri adagi university ko za adu mi Kerala gi tis ki tata gi tis ki o jang haktani adagi Bangalore da kaida adai tor me am sidi university ki professor ma haktani Andhra Pradesh tawri sing jidi adagi kano daga se kano daga Rajasthan ga lit tawri se hanagi IS retired kano voluntary retirement lo aunaro ine lit tawri ni admai to na Supreme Court gi retired justice army dagi navy dagi aduga kano dagi air force dagi retired to kambu se moi di home ministry go defense ministry da chaw chaw na ta si to hai tare corruption gi post to no bai yam kan to ba akhoi Manipur di sumaina to bigi da halaman je retired to wo ogera ojajing ogera khangai ogera ase kharang thada bangam ba haigera wakham to bangam ba haigera ate to da akhoi na kharna se choti chok ha to leire adu mo ne sisu ngang na se ne leire yauksen biyu ama to biyu aduga saigi wahang digi pakhum na laksha matam ta saigi masi aina hajini masi jani si am wabani Manipur ti threat me am legine duga ukin gi kargi moi du ji group am to dana mobilize tawre atu am sabeng gi di mi se legi da ni moi to te khatane khoi da unagri je 2010 gi kangbu je tawri je mi ma khaktana man RTI to ko pa khoi support to da ma to da dum tawi 2010 gi kangbu aduna akhoi na smaina akhoi di activist ni consultant ni to ki campaigner ni mi sina si to ba sini ha ba gi podo da moi ma sa to je gadam ne ba aduna ni ha jini ahlaman mayama corruption thing je ba ahlaman mayama ma corruption thing na be po tholok ta ba lu je ma tu ta seng na thola ga su ne akhoi gi sang kari to dinu ha ka de sak mai gi ma yeng ba adagi madu to dra ga lem ga sum khalang tha dra ga ijat lebugum ne na khan ba admai kamu su yauri aduna aina hajari di handak MPSC da aspirant gumna to riba smai do na in any department university do egera department sing do egera akhoi leriba corruption thing ba ngam kamu je release pa na ta ba khalang tha da ba na ta bi da ko thaba ko na to gi madu gi ta thaba to bi hai maru ina thaba ko to kanda adu ukil su sum ba gi case di moi ukil kamu gi bar association ke ge mam je sin akhoi pono akhoi leba gi corruption thina bi da mukta adum ba case matik chaba praman ita di akhoi lem na case tha ga ni am da long thok pi u ne ai hayeng ai ta case manga da pi gi Puja koi case ongam tadno si simi se da je koi kano representation piraga chief secretary representation piraga koi case me am le corruption ke we can't file a petition before the high court because of lack of money lack of purposes adu gi potu koi problem ji tawe ba aduna masi haidi section sing je haidi educationist gi akhang ahi dagi adagi lawyers dagi activist dagi angang dagi ahan dagi pulaga tawba ma punna tawba ma sange ba mayam se semdo ka ta de hari ba section khudi mal tigi mating do darkar lai habini akoi Kishan kari habini ki masi Kishan kai do mai dum ba le habi kari mona nga sa hagi da sakma yeng na ba ge habido do koina case ma matam da zo myoy khara hai tare magi si chachingna di mi mai gi right mat pagum mane ba masagi right malle public gi right malaga aduga hoi my friend circle ga dum khan gi bi yong ne hai tare hoi ma phajana khalam be phajana khana du na ma wai gare khalle na ko gi case ga mai yeng ai yaw ro gi hack pa dum yaw hai tare ai ju keno di to ro gi hai ba ado ai sa ma ki ju mare ai ga tumin chamin na bai ma na khalami ne ado wai di adagi atai myam ju yaw hai tare dum ba tumin chamin na ma ga dum khalle ba khoi group ta ju ado sidi imana ba du gi natte ba khoi na tholai ji sidi leiba ki ne ba not against of the faith no sakbai na ba sangmai na natte ba sidi leiba ki ne ba imadu na fazana khalam ba ya adu khoi na ba sidi khalli khande ge ham natte ba exam itself is a wrong ham ne khoi na ba si kholi do la le moi na khalli do haidana khan ba di
ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ MPSCꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯧꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯍꯩꯕ ꯈꯔ ꯈꯜꯂꯝꯃꯒꯁꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯛꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤ Yes. ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ For the future of the Manipur, I isag dawna tai dedicate tawra kathoga ai maropa ai isan nupi ai naw nupa yauraga zu basidi mayam samanan team ji MPSC nu asu batau biu atu laiba na su laiba ki authority na su masida khari yeng mayam ni loisal lakpa sida Dhanabir gi ngai anti corruption cell vigilance and anti corruption cell ai no ji se minister gi su mamang da khoi anau government sing cheng ba lai hari ba siung ba thodok ka thok sing da sigum gi department sing na yeng yen mam thok ta bra natraga maya yaw da ba kai no yeng dang tok pai ga hom nei bra kari habi ngai loisal lakpa dak tang thami ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯕꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅ ꯐꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯕꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅ ꯐꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯖꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯌꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯆꯥꯏ 50 ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯥꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ S stand for simple ꯀꯣ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯤꯌꯨ M ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯩ A ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ R ꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ T ꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯔꯝ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯐꯠꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯍꯣꯔꯦꯟ PM ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯖꯖ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯅꯀꯥꯟꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯧꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕు ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦꯗꯣ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯠꯃ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯥꯒꯅꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯎꯒꯅꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯏꯟ MCS ꯔꯣ 2016 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯀꯤ MPSCꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯀꯤꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ